Kalong kasngi bansa jingkan mau hapo rilom jantia namar haden bakayeng dorbar Tauan jongka Jantia Hills Autonomous District Council JHATC kaladap menjur ban penlong an yakidak tho penar ni jantia alphabet haka dorbar mang tengka jongka kabalalong haka artarik ulaber arhajar arpwe. Hene kasngi ka arko pratarik unai lar arhajar arpwe nakayangu executive member in charge jongka JHADC ubalongru u chairman jongka Jantia Alphabet Committee hapo ka council u pasmund khar ulayo ban pelat pat ba eka kot ai jinghikai dak abi Jantia balatho da u riko ma arkiu lalu ubasong basa hapanaler jowai. Heman the constituent gya hastama kandru heti pola garaman kami emi te mi istina di obat dari NGO saya itu awal pun mi kita di constituent government committee kenang yo i berkat ilu kamu ye yaga upumi kita benar i te wanra ge jenda po isi te ti po na ngalo to ka mau man kuma kejak dengan strong mai ti dong i strong bagi jam yagi ai ti yong i te nga kerjam jora di po Oma cah kaya kan di depan ia hable ia konstitusi terusnya ben di konstitusi ia komiti di por kebenaran komiti dan lain meeting ni pas por ngata tang yo tio ora mana kau member di por terusnya si member ter tahu mana dan lain cuma di kau tengah kipokriya yang di member di por waktu lain MHU ye di bumi yang ini tim terjadi itu inform dengan lain por lain ski nyos nyama dengan yo pelama mai le cha kam te halo pemi jom berarti le memi sok misla ado ding ski te chocho le dang por le pemi yo sok yang ni department te man ko man tang jingai ba te kamu man ko pren wa Muhammad ko laga jam wiki jamin neten na wiki jamin neten na wiki bru na wiki sawi juk wiki lambat handai mie pemangga wa sket man anga tengah sejak beno dan ini tu pola da deman lai green days by ba lai chot yang ini sejak beno the job yang teman one po council the yo yang mau ukso yang ketiga department wa gini komiti selama dah impor wang dan dem election dan impor kam pun jam tetapi yo hadap cung dah cung berkat pada impor kam dan cung ketia ini kam jam po ke council itu mana le jadi dia stang noi jaga harin wa mi kita depo ada pausa le sa lockdown man cipon diminta wa pentot giding la tiap ni tendai sedang yo blai tigron wa the AE lat nanti walang bagai komiti ada linguistic experts ma filo pasa ada omalan kedia teter bon gi wa he osil wala chong meeting na gapor sa gapor kamjo la o master la man wina o the khot hite chong meeting te berkat bai hende hagus nyam ben la o kenai pi wa hagatu gapor man ye hagri gapor da mani kam komiti ngai le woro ilo gi pra ki ambe hagi HK apa kali paus sistem lo lewat sistem te is nyau nganga nyau semeno nyau man cek ini karaman yo gani kabu kalaman karaman le hawan rabe ko house tang bon bhagi ko ki che kan bu biang man ra tang chen man ite ide bha tadi kam te teng yo i man jadi nanti mumpah cuan kamu wangi kita loss of culture restore identity tahan rai satu itu tahan rai kamu nu pernah ngerti restore DUME yang tim jingto mana ini kita jingto ngai lagi cek rungi muir dego cerita UM nak sah kejang impor mana pemenang Kumunong tho badu balong ru udkhot ka Jantia Alphabet Committee jongka council
haba ai jingkran ujer kerteng ya ki kot ba uladep tho pat ha ka jinga dei bat ka jinya lenti jong u ban tho ya kani ka kot ai jinghi kai da ka ba pendon kam ya ki dak abi jantia ulas dang na do usnam 8000 khat nyo bat ha pedang ka jing persang u ong ba bon ki ba ken tho bat ki ba ya ro ru kumjo the chnaga ya ka penar alphabet committee hypor woman UCM to uma thombor shiwat the chna ya ka penar alphabet committee waiwa the khut ye meeting the co-op yenga the co-op ye kat tukat ni kinong tho hewo em ha ka meeting hewa ye ipertut penar alphabet committee nengkong do sedang iki upen kala cha ijantia alphabet committee chimil to ijantia to the man ko the yar ko the man ke general ye waro kijat bru hapo ijantia kejumut wala chip penar to man khian ba ko nei ti dau pen perkhat chu ve nga to open mi ye kini kitab kiwa open scam ya itho ipure yong i kijat bru ke yong i we open scam kamaju ongi wa im ikten im kijat bru ladi i ye i open im skiat i tho itar yong i hay yong i di ngai ajan kijat bru ke yong i le unang klan unang ku ko kagini kikam kyu ngadala chakmat mgi open mi ga ye kini ka kot hagitu gisnam ne bha to dang em ga jing yele dang em ga jing ye perkhat prodain hapo ka district council chiro wa ka jenja alphabet committee ukhana ip chibon em ki lok yonga ki ong what were the members yong ka jenja alphabet committee ku em lang hai ni la em gi wa cha ong wa i penmi i kini ki kten to i mani kinong tempia ye ki chat bro ini to chibon jubab iki handrai hadin do nga ibidan jubaba onga wa yaga remekhalaya ke yong i ke state mekhalaya ke yong i nado wasdang usdang ue ka manga ka state mekhalaya da phia eka haki lejat ki district council kawi to ke jaintia ka khasi wo ka karo kini ki district council ki em ki ka hok ko open scam open net ya iyong rim haga jajar ka thau ka yongki ka district council to em ga bor ko khle do open net pensa ya nado ikte ithle hado ka dustur ka riti hado ka khandau ka chia manda juba iki ni ong punna wasdang to da phia yi ki lebenta to wa i wa penpia ye ka jat bro gyong i em ga let li ki benta hapo ka states mekhalaya to do ko widan ki jat bro ujaintia ye perno khasi u khasi la ye perno ujaintia kam jo no karo nei ta dam bem yo ye ki te jingli ki wa ngai ajan snyau to gi ti juba yonga yiki ta he to oite la ye ni luti kawa upendap ye ni ki kot nga chima ipor nga khajak hapdi ipon kam opala jumut ye ni ki kot ka committee nang phet ki kam boy ho with one UCM wasmat kre kam u po ho with one uslo dam u kre kam handrai em bha yo hagani ko katni kawa ujo hi u chief executive members uman ma thombor shiwat we were the yo ya u chairman yong agenja alphabet committee woman bru wa em sket kita isnyao hayato wa kamon upne pensa ye yong idhi ikten ithle wa mayas sket ye yong idhi ikten ithle utato uma pasmon kha umid kam u chairman yong agenja alphabet committee they bor yong ma pasmon the one ra ye kini dakle hapo yong ka house yong ka district council wai wa hejo ipor da pediang ye kini dak da mangi yu da man an hapo ka jainja hil hiwaro kawi manda pediang ka district council ye kini dak snyao to ada yo bar to la kaman upun mi ya kini ka kot ko man u batai chapang kini dak u batai i chapang kaman upenem kami ye kini dak ti bertuit na ye kini ka kot kamar yo da tha hani ka kot sikan yo uplia ukenno waiwo penem kami ya kita abi jaintia
Tegini to kilai luti yang ahli to begini kekot. Poin negas ni senyau to senyau suk senyau komen hado kata-kata wato wadi yo upalai yakini kekot. Senyau kuburam kuwakro yaka yung kasem. Kuburam kuwakro yaka chnong gatau. Kuburam kuwakro yaka ricain tia hi warak kawi. Nei pa uang ba waka ricain tia ka yang em ko ka alphabet committee ko open scam yakita. Kat bagi bituan to mem gi alphabet committee itu to ada ti kenal ha ki open scam ye kita ki yong ki ti emi jar kata ka bor na ko wi ka district chikuwi tuan ka district emi jar ki ten ki thle na ko wi ka chnong ha ko wi tuan ka chnong Habok ke janji hills yang ci bonjat irkom kelam ci bonjat irkom kena ci bonjat ki bru ki wa yeper ikten na IVCB hanrai hawa ong yu pen mi i kini kita mto o pen biar i tai yang ki i yang i de hi to uskemi kita uman ki jo dan hi upen kami ilai nuti yang itu ada mani udah jengai ba hado dia chemi ci bon ki linguistic naga nehu hado da lai nuti ci bon ba ki bentago pergo yoi kamu pen scam ye kena ye kini kita la tekan ni to ada yoi snok men hado kata-kata tingo ayo blai sechisin wada boy keluti hado kat ni ya kajinya lang pelat patba la penlong hayung wale ka panaliar jowai rengkat kajinya dan lang urikut paren u presiden barim ka JSU la ban pen kan mau bah ka por jong u kala dan ka jing pen bor ka council ban pen mi ekidak tho jantia badru ula shaje ban long udkhot jong ka jantia alphabet committee jong ka council ya kani ka jing pelat ya ka kot alphabet jantia lawan sa khilang da ki riurang ba snong jong ki dong bat ki snong ba pher ki long kme ki samla bat ki we kapuarum cha de koi wo ptenyi ya kani ka jing lai luti na uthale na kajabai ha kajabai de em kami yo pen scam mo pen janai ye yi iwa i kalami le ne khanai kat kamaman kat kamongi im gakte im gajat hanre wo im wan gakten untuk di wo kalam rani hanre em kami rengkat bagi jungtho mande emi gi jungtho damani kamu tu dai wumto em tu gilam pe bagi islam ande de em le bagi khet ki uskem tekniki gi waro kermeno man gi jing stang nei beta kalawai gi yo ho khajab em kijingye hakajing lain ti kanmo hagisnem upasmun dekhar haba ajingkran kum ukongsan ulayat ho halor kajinya lenti jongki kum ka council nagbanta ban pinbit pinbiang yakini kidak tho hakaba kela persang ban khot ban yamir jingmut ru bat kiriu shampang babon kibakan thup ru yakiba napo katanat linguistics kiweipat kiba ajingkran hakane kasngi kikan thup ya u puramon kenjing udoloi ka elaka jowai nalor kiwe Jikenten adundir pechat pergi jongpi lada yang waliwa siang ko siang ma pengai lada yang bakla siang ma yara bukenda yajuna yang borok ikut kelam ki ya kecil imru wa iman ilong yo perthai katwa kekot idak tho pendai ko ya kecil guru wa ikti dile iyongka karena siang salam ini ko YM Kimanbai Manpa Kam Kuma SQ Suber Pemanupa yang nongko yang ikon Kakong riwat ki lalu Kimanbai yang nongko Kiwicitu ikacik yang kiyangko Kam jo le kiwin se Kiwiyui Wakacik lai ki kiyangko Em katong Wahyu benda nak berbuat jadi buat. Jadi kai ustad, orang iwan ji kai yang hatam, so ia ji nayung kesan.
ikut berdoa ibu yusen yang lalu ciru bagi kontinat yang di koma kioton wa nanggi cuci biar keren lang ciru omar di koma nenta iwo penwi cibon yang ikut iwo om nontok dukat mentoy yang nontok kayu bersen yang handrai nenta kaji mahajan yang bercakap benar yang ini. Kamu nong cem jika kita kau yang benar, woyolah undi hakin hipor. Kini kita kakot rakot yang benar. Hidup dia kamu iklam yang ini, woyo kau ikan ni bunsen mani memoduri, moduri ya kesenten. Ini yang amte ngatoi, hangrai leo ong uklam kamu ni sur demse, yo bonse di guru ngai, wei sur min demse dan sur yang kabor yang lain, wei thoi, dekitin dekat thoi yang kiwi, cemi, wakan noi hangrai memite yo wandur wansur, kadang kadang ngai skemo. Wa dengan kuat pomikai dengan thok pernah manggudi ko chudu ya kerukom lam yong i wei kom thok iwa man ni ma iwa kamong no myo di kamong markut wo thoi wo soromi pun di iwa thok ye kom kenno imam wandur dure nyau kami dan widon di tak thok yang kibi tuan kita.